Kurumirira gucenjia kwa rĩera, aikari a itura ria Kinale kaunti-ini ya Kiambu riu mari hatika-ini ya kugumirwo ni ng'aragu thutha wa mimera yao guthukangio ni mbaa. Hii barafu imeathiri sana, imeathiri chakula. Kwanza viazi, sukuma wiki, mahindi zimeathirika kabisa. Sasa hii mwaka inaonekana kutakuwa na shida ya chakula. Magana ma aikari aya ni maugite nimarerĩgĩrĩire kimera kĩingĩ, no ũndũ ũyũ nĩ ũroneka kwaga kuhanika thutha wa mimera yao kugumirwo ni mbaa ino. Tunatoa chakula kama mboga, tunatoa vyakula vingine kama viazi, na sana viazi ndivyo vimeathirika zaidi. Ajio yetu kwa wakati huu leo sana kwa viazi ambavyo havikuwa vimetoa maua, tunaona ya kwamba hatutakuwa na mazao ya kutosha. Wakati huu tutarajia upungufu wa chakula, juu zimeathirika sana na hiyo barafu. Ũndũ ũyũ rĩu ũkĩoneka gũcokia mũtũrĩre wao na thutha, kuona amwe ao memathagira ũboco wao wa o mũthenya harĩ wendia wa magetha mao thoko-ini itiganĩte. Tunamwomba tu Mwenyezi Mungu pengine ataturehemu, atujalie mema na tukaweze kupata mvua ili kaweze kupoesha barafu ambayo imetuathiri katika kikao hiki chetu. Kuhana ũguo ni moretie thirikari yambike mitaratara ya gũthomithagia arimi nĩguo ũndũ ta ũyũ rĩrĩa wahanĩka makahota kwĩhĩta tene na gwetha njĩra ingĩ cia kũhũrana na ng'aragu.